Yapon яңалыклары белән мин Гөлнара. Һәм мин Алсу. Җәйге Олимпиадада башланганына бер атна булды. Япониядән 403 атлет катнаша. Алсу, кайсыларын карап барасың? Фәләнең классташы лицейдан. 3 ел, 1 ел буе бергә укыган классташы китте шунда. Ул йөгерә 110 метр барьер белән. Йөгерүче Рәшит исемле җегет. Исеме Рәшит, теге татар Исеме исеме. Рәшит. Фамилиясе Муратәке. Татар диярсең. Төлке татар түгел. Ләкин татар түгел. Әтисе Африканың Того иленнән. Япониядә туган, менә безнең шәһәрдә туган инде. Бергә укыдылар. Шуңа җан атабыз. Әле менә сөйләшкәннәр иде, язышканнар иде. 5 көнне чыгачак икән. 5 көнне менә япон сәгате белән кичке 5-тә, Татарстан сәгате белән сәгать 11-дә була инде. Алайса, барыбыз да Рәшит Мураттаке өчен җан атабыз. Галиянең дусты, иптәше, классташы, сашы. Бик күп роликлар күрсәттеләр аның турында, шундый бик горурланабыз инде шул хәтлек. Рәшит Гамбаре. Гамбаре. Гамбаре, гамбаре. Матур егет үзе. Африка. Мөхәммәд, Нигъмәтур. Барысына да уңышлар теләп калабыз. Һәм бүген безнең 12-нче чыгарылыш. Һәм минем сезгә аңлатырга теләгән тауым Акаги тауы. Акаги яма. Менә минем артымда Акаги тауы инде. Әллә ничә аның менә ниләре бар. Түбәләре. Иң биек ноктасы 1828 метр. Бу Онума күле бик мәшһүр инде. Онума күле җәй көне дә бик матур, кыш көне тагын да матур. Кыш көне анда киләләр балыкчылар. Балыкчылар анда үзләренең чатырларын куеп, шул чатыр эчендә салкында балык тотып утыралар. Һәм шунда тоткан балыкларын темпура ясап, шунда майлар алып килеп, газлар алып килеп, шул темпураны ашау инде анда бик мәшһүр. Акаги храмы бар. Менә күл уртасында менә карагыз әле. Тасы ни бу? Ә? Ярым утравында менә шулай урнашкан инде. Җәй көне монда йөгерәләр. Менә бу Онума күлен әйләнеп без анда туктаган идек чатыр белән, палатка белән. Бер көн шунда кундык. Бушка калырга була менә монда. Шуның Акаги тауының астында, шу Онума күле янында бушка палаткада калырга була. Тауга менгәндә шундый юл серпантин тау менә инде бер шундый озак, бер 20 километр микән, шундый озак менә инде ул. Һәм шунда велосипедистлар, шундый күп велосипедистлар. Аларның менә максатлары шушы күлгә менү инде бөтенесенең. Шунда гел менәләр инде. Эй, без аларга давай тырыш, тырыш әйдә, баре дип кычкырабыз инде. Шайтып менәләр. Шундый күп менүчеләр. Шундый тау, бу үзенчәлекле. Моңа бөтен балыкчылар да, велосипедистлар да, таучылар да килә торган тау. Сүз чәчәге Азалия чәчәге бит инде, әйме? Азалия чәчәге ота. Менә шушының асларында инде. Bu төсеме минем? Bu төс. Менә әнә шу синең футболка төсендә, нәкъ шундый төстә, нәкъ шундый төстә тау Азалиясы була инде, әйме? Минем иң яраткан. Шулар ата шундый матур ебез барганда, шундый матур әйткәнмен, шундый күп менә. Искиткеч азалийларны иң күп шунда күргән идем. Шундый бик матур. Ай ayında atayında değil mi? Әйе. Ay июнь. Астында бик күп онсыннар, аларга кердек. 2 тапкыр кердек. И бер көн кундык бит инде, бер көн тауга мендек, яңадан төшеп, онсын мендек тә яңадан кайтып, шушында палаткада калып, икенче көнне яңадан төшеп киттек, кайтып киттек инде, онсын кереп. Хоккайдода ашыйлар аларны, бөтен җирдә ашыйлар инде. Хоккайдода минем бер теге дус бар инде. Охотага йөри бер хатын, шундый. Attım. Хатын, әйе, Hokkaido. кайта. Шуның эте дә бар инде. Этене ашата ул аның сөякләрен. Вообще искиткеч хатын. Аның кызы шундый. Onda bulangana түгел, аюларында ашыйлар. Аю. Аю ите. Туйга Әйе, ашыйлар, әйе. Менә урманга кереп китергә, менә шунда капкараңгы эченә кереп китергә куркыта. инде. Әйе, куркыта шул. Ну,
Kiregin erterek barsan erterek şagasın bitinde. Kişi bulsa kirir rahatlanıp. Yok kirgen müşraklar bar indi ellen ştakır. Ne şolay kıngıramını şaltırata baram. Dıbırtata yıkılda tege toyaklar indi. Bütün tığına gatto vitrav indi. Anda her bir kıştırdagan toğuştan da ürtünüp gitesin indi, korkup gitesin. Şoňa Indi günläme haller. arky beýdimi o ýuwy habarlary. Şıkkan bit menen kitalip Tünýak aliptawlarynda şykkan eligine elimne. Min Instagram garap oturam. Inem onda inimler bar digen. Adam gartysına bar ele, o ýuwlar gartysy. Mhm. Oýla çykkan. Ýok şonday. Eýe, ýede köp, iň köpi şol ýede Tünýak Alp taglarynda. Tünýak aliplarynda ýaşakkan. Şunda barasyň diýildi, o ikinji atnaga. Bulay bitdi. İkinci atnaga bulay bitdi. Biz barabız Tünýak alipga galy başda. Tünýak alipga andan soň barabız Tünýak alipga. Realisa mene suraşdyrulар görsetgençe Japonlarning ýortysy diýerlik jeýgi ýolny üýde ütkärge uýly eken bu ýol. Mektep Goýdyr. okuşları için bir aylık jeýgi ýollar başlady. Hadi başlady bidelim, bir ay dowam edecek. Hem işlewçiler için nibary bir atnalyk jeýgi ýoly bir atnadan soň başlaýar. Japonya'da işlewçiler bir atnagana ýol eder. Burasında gitme yol eder. Bir oý ýalydy. O yol eder bitimi? Bir oý ýalydy. Şanlylykdy bilimi? Mhm. Doğrudan yol eder. Kampaniyada işlew kişilerden jeýgi ýolny nişik ütkärge ulylar diýip soraldy. Hem 50% üýde golaşaklaryny bildirdi. Ýokynça indi, ýokynça Mhm. 50% ýortysy üýde ütkärejek diýen söz. Bir koýada barmy diýen söz bitindi mene. Bir atna bolgan gagana türedir indi, bir atna gana. Ýörmeýin. Goýdyr indi. Otelde konup Japonya'da seyahat etü 16%. Kulmuşa yakındağı yerlerge varıp kaytu 10% bilen 3. orunda buldu. Tuğan yurtuna eti enisi yanına kaytu 9%. Hem 5. orunda şekilge varıp kaytu 3%. Baratyk. Var etek 3%. Genes barmylar eken. Yapanlar. Hem tuğan yurduna koyucu kişinin ez buluğu iyi gajeplendirgeç. Çünkü Ağustos ayında Obon beyremi beydi. Obon beyremi tradisiyon revişte ailenin jıyılı vakıtı. Kim üzünün yurduna, ustoğan yurduna koyda bu Obon beyramında. Lakin bu yıl yapanlar 9%'ına öz yurduna koyda ekken. Bu da şahitken. Bunun sebebi birincisi yol akşabi kup gitti. Kıybat buluğu. İktisat arasında hem ikinci sebep isse. Birisi Kemet şaharlyk tügel. Bu ýyl bigirek tessi bil. Bütün jerde essi o. Yani Tatarstanda da essi, manda da essi. On minut turluk tügel emi mine şahasaň, soňda bitinde min mesela 10 minut kakram minde, 10 minut katyr alam minde soňun içinde. Onda da uramga 10 minut katyr alam. şoňa şonda ýemine sauna ýendimde. Eýe. Bu ýelenlerge kerek indi. Şonday rahat ýogda bar indi anaň. Munşa hakir beş rahat bulay bit. Munça yaratyşylar için. Sen yaratmaydın mı munşa? Yok. Bir Hiç yarat. yorapmy minde. Min yaratam, min sauna yaratam. Bu ýylyň ýorta ýyly uzup gitdi. Mine Ýaponiýada kelýän çit il turistlary boýunça netije ýasarga wagt jetdi. Yaponiýaga bu ýyl 2024 ýylynyň 1-nji ýortysyna 18 million tiresi çit il turisti keldi. Bu san Yaponiýa üçin rekord san. Pandemiýasyna kadar iň ýogary san 16 million 630 min kişi idi. İyun ayında çit il konaklary sany 3 milyon 140 min teşkil etdi. Bu bir aydagy rekord hem 4 ay retten turist sany 3 milyondan da artdy diýen söz. 2019 ýylda pandemiýaga hatlyk rekord sonda turistler kelgen bolgan.
Bu ele hazırki aşağı geldi rekord bulup duraydı ele. Mine bu hazırdı. Eğer de bu hazırki temp devam etse 2024 yılının kilişler sonu Da, şu da bulsun. Uzup gidecek. 2019 yılga rekorduna uzup gidecek. Yartı yıldan yaڭadan mine bu yaڭadan bu temaga aylanıp kaytırбыз. Ничек Uzup, булыр икән? bir şey bulamıyor. Uzup, Артырмы икән, кимерме икән туристлар саны? Эсседә килүчеләр күпме икән? e, Юктыр. yok mu ne bir iyünde diyen Юк, ни июньдә эсседә нәрсә эшләп йөриләр болар? iyünde turist rekord bulgan iken bit 3.140.000 kilgen. Ай. İyünde kim kileyin değil mi? Белмим. Алар Bu ıssıdan nişik kilelerin değil mi? Şunda kıpkızıl bulup yalıp yürüyorlar ağrıyormuş onu dedi. Nişalan şu kanka bak şunda kıpkızıl. шул бит инде, эшсез булып инде. Şu buğana göre kileler indi. Şuna Барып калыйк диләрдер. Барып калыйк, Японияны карап калыйк дип. alarda da bir yol başlagan alarda da ne şekilde de 3 ay iken bit kanikollar. Мгм. Japonya'da gana 1 ay. Japonlar yol iterge yaratmaydı. Yaratmaydı bindi. 3 ay bigirek kubin değil mi? Әйе. Ama için bitinde 3 ayda bitinde ol mektepni unuta. 3 ayda. Unuta bitinde. Barası kilmeyi başlay. Yanadan adaptasyon işi kanda. Ağır bitinde. Ne özünle oyla. Әйе. Barası kilmeyi de kanikullarda şimdi rahat. Ağılda rahat. Mında bir tane yana oku yılı April'de başlıyor. April'de başlıyor değil mi? Әйе. April'de başlagaç anda bir atnalık nigine var. Bir atnadan mine mektep bitti. Birinci sınıf bitti. İkinci sınıf Әйе. bir atnadan sonra devam etti. Шул мартта, менә мартның нчеләрендә бетә ул эми 20-нчеләрендә. Әле бит түгәрәкләргә йөргән кешеләргә ял бөтенләй юк. Менә Yok. Талия волейбол түгәрәгенә йөргән иде. Бөтенләй ял юк. Менә шул Yok. каникулларда да йөрттеләр. Каникул юк дигән сүз инде. Yok yok yok. Yol yok. Gül yok. Gül meşgul. E, yoklap yatıyor indi mine balalar için. Yol etmiyorlar. Hmm. Әйе. Бик бәхетле шундай. Балага бит инде гел актив булырга кирәк. Балага йоклап яту килешми. Ул бит үсә. Бик эссе. Үсә. Җәй көне Япониягә килүче туристларга кызганам. Кызганам. Жәллим мин аларны жәллим. Ничек шундай эсседә килергә кирәк инде, әйме? Кайчан җәй килергә киңәш итмим Япониягә. Япониянең иң иң әйбәт сезоны октябрь дип уйлыйм мин. Октябрьдә яратам мин. Октябрь. Октябрь, ноябрь. Әйе. Ноябрьдә бик матур бит инде. Сакурада түгел әле. Әйе, сакурада түгел. Сакурада да ошондой не янда. Я салкын, я яңгыр башлый анда менә иң әйбәт октябрь. Килегез. Алтын көз вакытында иң әйбәт, иң матур. Япониянең җәйгесезлеген ничек җиңәргә? Ничек җиңәсең алсын? Яшьлесе инде Инде менә кондиционер, беренче менә мондый Усиба. Усибалар кулланабыз. бөтен дөнья кебек Япониядә иң эссе җәйне яши быел. Рекорд. Беренчесе менә торган җиреңне, бүлмәңне суытырга кирәк инде. Әлбәттә, кондиционер белән. Кондиционер булмаса яшәргә мөмкин түгел. Көн-төн менә эшләп утырам. Көн төн эшләп утыра инде. Сүндермибез дә. Сүндерсәң яңадан эшләп китер өчен күп акча итә бит инде. Күп яңадан куллана. Һәм вентилятор булса әйбәт инде. Икесе бергә вентилятор белән бергә кулланасың. Тагы менә булар да яңа чыкты. Хан дип атала. Ул вентиляторы. Ул вентилятор әйе. Гел вентилятор кешенең кулында. Бүген поездга утырганда карадым, бар кешенең кулында вентилятор. Менә бер
5 yıl elek jilpeze giderler. Jilpeze kullanırlar iyi. Hazır bir kişi de yok ama jilpeze. Daha yana çıktı. Uzgan yıl çıktı bu kay. Muyunga buzobru şey, bıcıra diler mi? Bıcıra. Öyle olmadı məlum yani. Bir kızıkıp yürüyeyim indim yani. Alayım mı almayayım. Mine olduk da bitirdik. Koytmayı biteli. Koytmayı biteli kursetirge. Ana Mişa da sana Marazinlikka taptık koyasan yine. Yuktuk mitiranları da var iken. Mine yoğalar çıktı. Uzgan yıl oğlar şundaydı. Marazinlikka bu mitirganları da var iken. Ana yuşlatırsın bu kay. Yuşlatıp kalktıra bu kayındı. Sülgüler var ime. Eye. Yuşlatırsın. Eye. Solkun tutaşlay. Soğukun tutan, şunday sülgüler var, işimlikler var, imi türlü türlü. Daha yoğun çıktı, kışını işten soğukun tutayken. Tiller şunday zenger işte nişektir solkun ayta tıpırgan şaysa talar betindeyim. Yeni diyalekler yüründü. Also, yürüdü öyle bizge. Hoş Bilmeyim. Jili kıngrawa. ha? Jili kıngrawa. Jil kıngırağı davuşlarını kullanalım. O mene sibikinde mene ham dımlı suluş alırlık tügü. Ham şu yine yarıp şirayla şu mene kıngırağı davuşu. Sibikinde. Eye. Soğuk şey tüyü olsun. Eye. Mında Japonya'da böceklerini bitiyor atalar indi mene. Şunday dedi. 20 lira, 20 liralarında yaratalar indi. Zor zor bula bit. Bro kilgene bir kun ne Kulağa muşi. ne zortege. Sabalo. Kulağa muşi. Eye şu. Kabutu muşi var. Kulağa Tamışım bu koysın içinde. olsaydı. Ulanık indi tünde bilen gine marwan pisi nitti. Kur bolgan. Uyata indi bizne tünde bilen mesela düşlerde hem indi. Tırgız dedi kışkıra nerse varsın diye çıksak. Şunda böyle şilteri de bar indi. Koridorda terezenin. Şol çilter aşağı көрүп калган şol bujekni. Şoňa kışkıra indi. Şoňa mırmır keldi. Şunu alıp көрсөтүp bu aşarga yaramay kire jigerdik andan soň. Et şekilli o bizimkisi. Hakemet. Yota yürüp indi. Başkanda biren indi o sikadygına negine bolsa olama. Uylap da bermesi. Mine yotny sizip algan. Daha kış salkınları jitkeş daha kirisin bitir bizim de. Yaşırız o vakitte. Жылынız. O Bu adamın Japon yanılıkları şunun bilen tamam. Sonra bitirgeniniz için zor rahmet. Sizden komentaryalar tutup kalırız. Faydan kararınızı da yazınız. Like'larga unutmağız. Hem bizim kanalga yazılığız. Olsunun da kanalına yazılığız. Hem şulay bizim videolarını dostlarımız, tuğanlarımız bilen ortaklaşığız. Kelesi cuma gün kiş bilen, yağdan görüşkence hədlə sizin bilen sağ ollaşlarız. rahmet.